Pemirsa, ekonomi ring warsa kalih tali selikur ketarkayang sideng limbak mekatah kalih 5 kantos 3%. Silih tunggil pemidabdab antuk nyokong penglingkapan ekonomi punika sampun kelaksanayang distribusi vaksin COVID-19. Kramo kelas menengah atas sampun ngawit mebelanjo tur ngelimbakang mobilitas normal. Ekonom Bima Yudhistira Maosang sajeroning nyokong penglimbakan ekonomi mangda gelis pamargin tiosan sanesida kelaksanayang inggih punika mencikang stimulus pemulihan ekonomi nasional utawi PEN. Bima Yudhistira ngawawahin sektor usaha sani pacang tumbuh inggih punika ekonomi digital, vintage and e-commerce, jasa konstruksi, informasi komunikasi, sektor kesehatan, miwa industri makanan minuman. Ya diastun sayan becik ekonomi ring nasional war sekali tali selikur ketarkayang sida mawali ngelimbak ring level 5% santukan kanton muatan gala ring kuartal kedua war sekali tali selikur. Stimulus PEN durung ketampanin becik majeng dunia usaha, nanging kantun sida kedap-dapin mali ring warsane mangkin. Bima Yudhistira nureksain program stimulus sane memargi becik, sida nangiang kahanan perekonomian, stimulus PEN sida kemargiang ring industri, utawi jasa kesehatan, perlindungan sosial miwa penincapan wantuan subsidi majeng UMKM, sani kenu wesanan pandemi COVID-19. Pemerintah taler patut nincapang porsi belanja, rumasuk program PEN. Bali Pos Nguningayang.